Ne da je dobro, čudaj Bože. A ima svašta po Švajcarskoj, evo. Penjemo se gore. Okej. Okej, da probam ja malo. Šta? Pa sad nije kraj sveta, ali... Predviđeno, znači, ovo tvrđava, ovo su poznate putove kao na plaži. I ovo puta ide preko mosta i slični ko na raftinga. Ili kako već to zove tvrđava, nema pojma. Dobrodošli u moj novi klip o Švajcarsku. Idemo da snimimo i da bude lepo. Znači, uglavnom da, to je to. Ovo su pogledi, kao što možete da vidite. Kraj putevi. To je ta kraj puteve, sad action. To je to za danas. Ovdje znači ili levo ili desno, levo ne izbliža, a desno idemo ovdje. A sad, šta je možda tamo, ima plana? A kako ne znam plana? Evo idem, stižem. Jas. Vidi kako sam slikao. Da staneš tu da te slikam. A tu? Aha, gdje je to? To je tamo. Na ćošku. Na ćošku? Na ćoški. Na ćoški, to je to. Snimam. Aha. No i staranje. Dobro, ajde. Šta? Zmija, da nešto se snimi, ajde.
Biggest. Pazi, tu je kamen, blizu. Ništa, vraćamo se nazad u putu. Gdje se sprešamo? Ovdje. Hey! Oh. What? Stop. Ah. Welcome to the castle. Da, i se gore nastavlja isto kao trlje. Možda nema ljudi vidim. Ko? Možda nema ljudi. Aj.